Jabulani sesingabantwana Enkosi sesinofakazi thina silubonga lolu thando Baba usindisi wethu sesimazi Jabulani thina singabantwana abenkosi
lwesikhashana. Babe wethu longcwele, what a special day to remember, to think of you. Oh, blessed be your holy name forever and ever. Akube lithumo kuwe msindisi wethu, wena mcalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu. Siyabonga ukuthi lokucaliswe nguwe Nkosi uyawukufeza. You will never leave us nor forsake any of your work undone. Glory and honor be unto you, our Savior and King. Glory and honor be unto you, our Master, our great Redeemer. Glory and honor be unto you, dear Lord Jesus, Master over everything, 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 Master over everything. Thank you, Jesus. Honor and glory be unto you, Savior. Honor and glory be unto you, Savior. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ngicela ke sivule incwadi yaMateyu 28 verse number 6. Na Luka 24 verse number 6. NeMakorinte ekuqala sahluko 15 verse 14. Akekho lapha uvukile njengoba abeshido. Kodwa nite ubona indzawo lapha belele khona. Yes. Akekho lapha. Akekho lapha. Wende njani? Uvukile. Uvukile. Luka 24 verse number 6. Luka 24 verse 6. Akekho lapha sewuvukile. Khumbulani ukuthi wathini kini ngesikhathi aseseGalile nakathi Indvodzana yemuntu kufanele inikelwe etandleni tetoni ibethelwe esiphambanweni bese iyavuswa ngelanga lesithathu. Yes. Akekho lapha sewuvukile. Khumbulani ukuthi wathini kini. Le kuMateyu lithite akekho lapha uvukile njengobe abeshido. Sihlokwana sami lamuhla sithi uvukile. He has risen. He has risen. Ngilandzela lesihloko kulama verse lawa ngoba ngemagama lakhuluma more like today. He has risen. Langasho ukuthi he rose, but lathi uvukile. Uvukile. Because our Jesus is alive. He is alive. Yes, he's alive. And lolo ngikulandzile ukuthi ngifunze la ngale kwaloko bonke babhalile njengaloko ngidawuzama kuveta lokuthite. Mateyu ubhalile, Mark, Luke na Johane babhalile. Kepha lokule ngikunakile futhi ke la noma banginika lesihloko lababili baphinze banginikete lokunye lokuhambisana naloko lokuthi uvukile njengaloku bekashido. Lolo munye uthi khumbulani wathini kini aseseGalile. Kusho ukuthi lokuvuka kwakhe
noma abakukholwanga kahle, but it was not a surprise because bekakukhulumile ukuthi kuyinto letawukwendeka. Bekuyinto letawukwendeka. Ngeke ke ngikhone kulandzelela tindzaba letinkulu letikhulunywa futhi nabantu labanye bakhuluma labanye babhalile labethembekile ekuhlolisiseni lapho kumbe singakhona kufika khona emithonjeni lejulile yekubuka emalanga kuthi kwaba ngilesihlanu kwaba ngilesine kwaba ngilesithathu wavuka ngemgcibelo noma wavuka ngelisondo. Leyo nje ngingayephetha ngebase Roma 14 verse 4 na 5 ngoba umpostoli Paul wa-address abantu emaJuda anemicabango nenkolelo yawo nemaGreki anemicabango nekukholwa kwawo. So bese letindzaba temalanga setisusa i-debate ngenxa ye-exposure nekuthi wena ufunze kusiphi isikolo. Sewuthi ke kulaba labangumtimba lomusha uthi ungubani wena kuthi ungehlulela sisebenzi salomunye kuma nekuwa kwaso kwenkosi yaso. Kodwa siyakuma ngobe inkosi inemandla ekusimisa. Verse 5 uthi lo munye umuntu ucabanga ukuthi lelinye lilanga libaluleke kakhulu kunalelinye kunalamanye. Kanzi lo munye umuntu ucabanga ukuthi onke emalanga ayafanana. Kulomunye nje uthi hayi Good Friday every day. Kufana nabo Valentine. Labanye bathi hayi Valentine onke emalanga. Sewuthi ke ngulo nalo kufanele eneliseke ngalokuphelele engqondweni yakhe. Lo hlonipha lilanga ulihloniphela inkosi. Sewuyalandzisa ke letinye tintfo but lengetama kukusho ukuthi akusika ngako lendzaba yemalanga but lokuthi sithi uvukile he has risen is simply because he has risen. Singeke sithi ngoba sathi kahle lelanga lekuvuka kwakhe then uvukile, but ngoba sikholwa sathi kahle ukuthi uvukile sithatha ngekuthi lokukhulu at least sinako lesingasima kuko njengemaKristu ukuthi Jesu wethu uvukile. EmaJuda bekabala ngalenye indlela, emaGreki emaRoma bala ngalenye indlela. So letindzaba ke bese atifanani. Ngihlangane nalenye inkulumo yalomunye ummeli ukuthi ummeli njengalabanye laba ke benta imetamu, but kunemmeli eNgilandi labathi ngekwati kwakhe ngekufundza kwakhe he wanted to dispute the resurrection of Christ. So he went to the Bible afuna kuphikisa lokuthi kuyinto lenjalo. Bathi ke wayicala incwadi yakhe but wathi angacedi chapter 1 wakhanza sabhala loqiniso lekuthi uvukile Jesu. Because there is nothing you can do to change the truth. Ngeke ulishintshe noma ungasukuma uthi uyoliphikisa liqiniso liphikisa wena. So ngathi banenge lababe njengetimvu ngoba tiphike egcumukela ndzawonye. Banengana atheist mbamba bantu labangakholelwa kuNkulunkulu labathi bafuna kuprove lokuthi lo Kristu walabantu bapheka ukuthi Kristu ayikho lendzaba yekuvuka kwakhe, but mabathi bayalandzela hayi khona ajike Kristu ahlakane nabo bathi welcome to me. We bless his name. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Uma ngingaphawula nje kancane ngale litshe into letimfishane nje letincane niyakhumbula bebakhuluma ngekuthi litawususwa ngibani. Most of the time mawunenkinga uyayikhuluma, but mangabe kumbe sewunesisombululo kulokunye ungabe usakhuluma kakhulu. Mawushayekile nje uyakhuluma, but waba nemali so uyathula. Uyathula. Umuntu angasho ukuthi hey asidli lutho ngoba angenalutho, but masadla lutho so uyathula. So uyathula. So labo make ke labaya le ethuneni sibona lababili but kunetithundi talabanye about 6 of them labaya le ethuneni bakhuluma ngale nguzanguza elitshe. Le litshe beliyingcaki mbamba because bona bebacabanga ukuthi kumele lisuswe, and le litshe kuthiwa labekwa ngemadvodza lang-20 because it was heavy. Labite emadvodza lang-20 or a little bit more kuthi alisundvute ayolibeka. Uyayibona ke le nkinga yabo bona bang-6 bathi kunenkinga yelitshe. The second problem bekukuthi normally inguzanguza it was sealed. Belinanyathiselwe ngalendlela yokuthi vele noma umuntu angeta etame kulisusa but it is sealed. Ngakhumbula lomnye sealed. Li sealed angeke lithikametiseke. Inkinga number 3 bekunemasotsha. So noma bonga kukhona lolokunye but emasotsha they were there. So this was a major problem. Bebacabanga ukuthi kuze bade ubona leqiniso lekuvuka kwaJesu, they must have the means that will enable them to see. Yet our faith does not depend on our means. God does not depend on our human effort and ability. Magati utawuvuka azanga organizer a team to remove the stone. Umdali welitshe wathi ukuthi utayikhipha njani indvodzana yakhe litshe likhona, masotsha akhona, postiki wematshe akhona. He knew how to do it. Ngesikhathi akhuluma ukuthi utawuvuka abe Jesu bekati lokuthi yini labatawuyenda imetamo to disapprove ukuthi uvukile. So he was not worried. He was not worried. God is able to work things out even when we don't know how we can work things out. La kuMateyu ke sentathe ifundzela ke lawa lamanye amavesi lengitanika wona nyalo. Kulomlando lesewuthola kuMateyu 28 mawunganaka nje verse 2 kuya ku4 uphinze ufunze Marko sahloko 16 verse 4 na 5. Lapho kukhulunywa ngengilosi yinye leyasusa litshe. And by the way, belingasuselwa ukuthi Jesu atovuka, but belisuselwa ukuthi batobona ukuthi uvukile. So la sikhanza ukuthi Mateyu na Mark bayafakazelana ukuthi ingilosi beyinye. But kuLuka 24 verse 4 na Johane 20 verse 12 sekukhulunywa ngetingilosi leting-2 letatholakala on the scene. Kwasho bameli kuthi yini lekhanzaniseke lapho la kube nalesehlakalo salo lokwendekile.
bafakazelana ngetingilosi letimbili boLuka naJohane kani Matewu bafakazelana ngengilosi yinye. Simanga ke sekokuthi liqiniso yini kwasho uhlelo lwebantu liyini liqiniso. Ngijabuleke kufunza nokuthi kukhona na ingcenye le emthethweni lekuthiwa mangabe labo fakazi bakhuluma ngalabakubonile mangabe akufanani kusho ukuthi it simply brings the truth kuthi ngiloyo ubonile. It's not cooked. Ngoba kumbe mase kutawufanana ukuthi ngamashi kube sesekuba khona nekusola soleka ukuthi hayi khona. But lokuthi lomunye ubone 1 lomunye ubone 2 kufanana nje nemuntu makangena endlini isigebengu masingena lomunye utawuthi ngimbone aphuma ngelifastelo ngoba umbone aphuma lomunye athi mina ngimbona ngene emnyango. Ngibani lo right lapha? Lo right ngilo mbonile. Ngoba nalo mbona ngene emnyango umbonile, nalo mbona aphuma efasteleni umbonile. So akwakhiwa story ngalamanye amagama to try and say wavuka ngiko na Johane na Matewu, but tikhona tindzaba leticishe tifanane kakhulu. But on this one, because it's one of the most critical, le hlolisisiwe na le hlolisiswako balanze lokho to try and dispute lokho wavuka, only to discover ukuthi mangabe Matewu na Johane, Matewu na Mark, Luka na Johane bona babona in a different way, kusho ukuthi lobo fakazi abukaphekwa. Jesu uvukile. Jesu uvukile. We bless his name. Matthew sahloko 16 verse 21. Nazenzo 2 verse 23 na 24. Base bayabona abafunzi ukuthi abengasho yona imbiliso yesinkwa kepha besho imfundiso tebafarisi nebasadusi. Verse 21 kusukela lapho sahloko bani loye mike moya smart uphephetha lapha athanza khona. Chapter 16. Okay. Yes, funza ke kusukela verse 21. Yes. Kusukela lapho Jesu waqala wakhuluma ngalokusebaleni nebafunzi bakhe wathi kufanele ngiye eJerusalema ngiyehlushwa tibonza delibandla nebapristi labakhulu nebafundzisi bemthetho ndawubulawa kodwa ngelilanga lesithathu ngiyawuvusa. Oh hallelujah, thank you Jesus. Etikhatsini letiningi Jesu makakhuluma bekakhuluma ngaletinto letingu-2. Bekangehlukanisi kufa nekuvuka. Makhuluma ngekufa kwakhe bekaphinza khulume ngekuvuka kwakhe. Njengaloku la lisitshela ukuthi waqala ukukhuluma. Kusho ukuthi mawuchubeka nembhalo utawukhanza aphinze akhulukhuluma. So each time he speaks of his suffering and death, he also speaks of his resurrection. He speaks of his death. He speaks of his resurrection. Ukhuluma ngekufa kwakhe, ukhuluma ngekuvuka kwakhe. Ukhuluma ngekufa kwakhe, ukhuluma nangekuvuka kwakhe. Sengingasho nje ukuthi mangabe ulikholwa
It's okay. You can speak about your trouble and suffering, but also speak of your resurrection. Kuthi noma ngingahlupheka okomzuzwana, noma usathane angasenta njani, sibonga kwathi ukuthi Jesu ngummeli. Uyasinxusela. Kona nyalo ngila kunasi simo naku lengibhekene nako, naku lengitawubhekana nako, but I know ukuthi 10 days of suffering will come to an end. I shall rise again. I shall rise again. La kuZenzo 2 verse 23 na 24. Verse 23. uNkulunkulu ngekwadi incandi kwakhe nangentsandvo yakhe abesakumisile kuJesu ukuthi Jesu uyawuniketwa kini. Nineke nambulala ngekumbethela esiphambanweni ngetandla tetoni. Kodwa uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Wamkhulula etinhlungwini tekufa. Ngobe kwakungeke kwenteke ukuthi kufa kumbamba. Hallelujah. Thank you Jesus. Kufa kuyabambana Kepha Jesu makaya ekufeni bekalandze tikhiya letibamba umuntu ekufeni. Bekalandzele to tikhiya letibamba umuntu ekufeni. Bekalandze tikhiya letigcina umuntu endzaweni yekukhala nesililo nesigayegaye. When he went to death, he was simply going for the keys. Uyinkosi yezulu uphakeme kakhulu olibonga ngizolibonga Nkosi yami lapha ke lithini lithi nine nambulala thuwetini lithi nine bantu nambulala siyathi ke ukuthi ngelihlelo laNkulunkulu bekulihlelo laNkulunkulu ukuthi afe but Bikisanga he never committed suicide waya ngetandla tebantu ngiko ke lo mbhalo uthi nine nambulala bese the other side of the coin lithini kodwa uNkulunkulu wamvusa. Hallelujah. Nine nibantu niyabulala uNkulunkulu uvusa lokufile. Nine nambulala kepha luhlelo lwaNkulunkulu belungavumi ukuthi ahlale ethuneni. Ngako ke uNkulunkulu wamvusa. Oh akabonge simakathe. Thank you Jesus. God undid what men did. Nalo ligama lelisha lekumele uyolifaka esingisini. As they did it and God undid it. Ani ngiphungulele ngathi uyashisa lo moya wami la. Lokhu labe bakuhlelile noma sekuphele kwekubanza. Lokhu bebakuhlelile. Bantu bathi bayacetha ngaye ngoba phela ethuneni indzawo yokugcina. Labe bathi bacedzile ngaye bayambulala bamfaka ethuneni kepha uNkulunkulu wathi okay good elasandla sami singefiki khona ngitamlanza khona lapho ngoba luhlelo lwami luthi indlela yedlula ekhaya yedlula lapha ethuneni wamvusa uNkulunkulu wamvusa uNkulunkulu nalapho sesingasho nje ke bathandekayo ukuthi bantu emhlabeni they are likely ngaphandle kwekwenyanya umuntu bazalwane
But bantu ngoba sonke si-imperfect, bantu they are likely to bury you. But jabula uthokote wathi ukuthi noma ngingangcwatshwa kanganani, my God shall raise me up again. Nkulunkulu utangivusa. When your name is buried, kwasho tingce kuletinye letike tahlola ngale baba tinyanga noma bonyangwabe or whatever, bakutshele ukuthi mase bacoca leti indzaba tabo uyocabange nawe ukuthi ungathi khona kana hayi awudikhona vele. Mase bakutshela ukuthi uvalelwe emabhodleleni wayofakwa entsabeni emphandvini, wavalelwa lapho ngiko indoda yakho tingalungi. Bantu can do that, bangakuvalele luphondweni ngibando wayiteko longayifakazela. But yeah, bantu bangakuvalela la bakuvalela khona, but ngenxa yekuthi uNkulunkulu ngeke amshiye lolungile wakhe abone kubola, you will never rot kulelo bhodlela lelo. You will never rot. Noma kungaba semsebentini bahlanganyele banegate your name, balibite balihlambalate eligama lakho to degrade and discredit you, bakufaka ethuneni uphila usebenta, they disqualify you. Kuyiwe mangabe usemabhizinisini kube nemihlangano yemathenda balikhulume bathi hayi lona mbekene eceleni. I have the living God who will never allow you to remain in that grave. Akashiyani uNkulunkulu ethuneni. Akashiyani uNkulunkulu ethuneni. Akasoze angitele owangifela eCalvary. Akasoze Thank you, Jesus. Lela langa lenganicocela ngalo ngihamba kancane bathi ivisa ayikho, ngaphuma ngihamba kancane ngathi netindlebe tiyalenga, ngathi ngakafiki ndzawo bathi seyikhona. Kungendeka kutawungena leminye imihlangano ushaywe kuleyo mhlangano uphume etindlebe tilenga. God will never leave you in that grave. God will never leave you in that grave. Kungendeka kube nemihlangano yemindeni ihlangane ikhulume ngawe, your name being discredited, but uNkulunkulu will never ever leave you. uNkulunkulu akashiyani. What is the significance of the resurrection? Etindweni letinengi, just touching around one. It proves that Jesus is who he claims to be. Hey, thank you, Jesus. Resurrection proves that Jesus indeed is who he claims to be. He is the Messiah. He is the Son of God. I think about 10 claims. Kuvuka kwa Jesu kufakazela liqiniso lekuthi Jesu ungilona latethula anguye. Mawuniketwa emaphepha kuthiwa gcwalisa la, ugcwalise bese lapha ngendasi kuthiwa sayina.
kunemcondo ukuthi noma ngabe la ngenhla kugcwalise lomunye, kepha mawusayina ngoba nguwe wedwa lo sayina kanje, noma ugcwalisele kulomunye wasayina sekwakho. Jesu tonke letinto letikhulunyiwe watifakazela watikhuluma, uthi ke Jesu kube wafa kuphela wangavuki. Ngabe kufanana nelisheke uma ngingakunika lisheke lelibhalwe how much ufuna malini? 10 billion 5 billion. Ngilalele kuyasayinwa lapha ebazana. Take your things, take. Anifuni ukuthatha. Yeah. Akubekwe njengekukhola kwakho. As Jesu afa bekabhala story ngaye. Oh, thank you Jesus. Bekabhala story ngaye. Kuthi mina ngikufa ngele kuvuka, mina ngingiloko. But emva kokubhala konke lokhu lwakubhala kwase kuba nesikhala ngendasi ukuthi we need the signature. Ngoba bonke labanye nebaprofeti labanye befikile njengani bekusela befikile nalabanye basho lokhu benda lokhu naletinye tinkolo bayadisho ukuthi labanye nami ngingijesu nami ngingiloko naloko labanye sike sababona bagibela timbongolo cabanga ukuthi uba ngijesu ngoba ugibela imbongolo kulamanye mave bathi nangijesu but kude namunye wabo lo wavuka ethuneni. Kuvuka ethuneni is the signature of my Lord and your Lord, of my Savior and your Savior. He was signing ukuthi konke lokho akukhanze embhalweni ngami kuliqiniso. That is the significance. Go Isaiah 61. The Spirit of the Lord is upon me. Blah, blah, blah. Jesu go Lucas 4, verse 18. Usho lama gama lawo. Mawucala kusahluko verse 16. La ku Lucas 4. Jesu ukhuluma ngaye uze uthinza lenzaba yekuthi the Spirit of the Lord is upon me. Ngalama emagama Jesus was claiming according to them. He is claiming to be the Messiah. Ganzi ufika lapha nje lapha ukhuluma useNazaretha dolobha lelincane. Jesu ufika lapha ngicela sibone nasento labamenda sona emva kwekukhuluma kwakhe ngaye verse 28 up to 30 Lucas 4. Bonke abantu esinagogeni bagcwala ukuthukuthela nabeva lokho. Basukuma ngekuthukuthela bamcosha kuleli dolobha bamcondzisa esiweni salensaba lapho ulibelakhiwe khona bendela kumholokoshisela kuso kodwa waphicela emkhathini wesicumbi sebantu wahamba. Yes. So benela kufa kuthi ayi lo muntu lona ukhuluma ngaye as prophesied kuthi kutaba neMessiah, the anointed one. Loqotshiwe wasimakathe bathi kusho ukuthi sisengotini ngoba emaRoma konke nje lobe kuzama kuvela in that line they would destroy the village basuse konke lokungaba ngumoya la kuthiwe nje ukhona lothi ungumesiya ngala ngibekise embi kwakhe. They will brutally attack that
village to make sure bayabulala or bayacetha bafaka luvalo ukuthi kungaphinzi kube khona nje lokutawuvela ukuthi kungumesiya ngoba lokuba ngumesiya kuhambisana nebuholi nebukhosi ngakho ke abafuni ukuthi kuvakale ukuthi kukhona lo munye longahle abe ngumbusi ngoba baphasi kwemaRoma lokuthi laba ke laba bakubo edolobheni lakhulele kulo lokuthi bona baye naye kulesiwa bafune kumchilitela lapha eweni bebenta njalo vele to protect themselves against the brutality of the Romans. So bayamthatha ke naye bathi ha nangu asakhuluma athi ungilogcotshiwe sidaba senkingeni la, let's get rid of him. Bamthatha ke baya naye lapha esiweni basi bayamchilita ayi waphunyuka Jesu wami wathi angedeli kutawufa esiweni mina ngiyofa esiphambanweni. So lapha bafuna kumbulala ngoba beva ngazi ukuthi Jesu ucamba ini bazalwane ucamba emanga ngize angathi kahle ngingaze ngiphosise ngithi kube wafela eweni bekangeke amvuze uNkulunkulu bekangeke ngoba kumele angene ethuneni bambone angene ethuneni bantu labanengi la bekade awubona abantu labambalwa. So lo Jesu lona lokuthi ungumesiya mbamba lama claims akhe lawashoko la that were being disputed because they didn't want to believe, they didn't want to bear witness to this truth. So bafuna kumbulala. KumaKorinte kuqala sahluko 15 verse 14 bese kuta naba bantu bami bakhona labantu bami labangiphathele something lapha. Korinte kuqala sahluko 15 verse 14. Kepha nangabe Kristu akavuswanga ke kulabafile kusho ukuthi kushumayela kwethu kulide nekukholwa kwenu kulide. Yes. Ngicela ngibambele nala. Thank you. Come. Ngibambele the other end. Ningema la ningiphakamisele. Umpostoli Paul ke ubhalela labazalwane labe ba hlushwa bantu labe ba disputa indzaba ye resurrection kuvuka kulabafile. So ubabhalela ke uyabacaphelisa ukuthi hey bazalwane mangabe Kristu akavuswanga njengaloku bantu barizina around you bathi akavukanga uthi ke mangabe Jesu akavuswanga kusho ukuthi kukholwa kwethu kulide nekushumayela kwethu kulide. Kube Jesu akavukanga ngabe ngithi hambane ekhaya abazalwane nende mathanda kusho ukuthi everything uma ngabe singathi le nduku lena inguKristu ngalama emagama sithi everything lekhuluma ngekukholwa kwethu emaqiniso ngekukholwa kwethu nihle nigucuka nibhekale konke lokukhuluma lokhu ngemaqiniso lamakhulu ngekukholwa kwethu justification, grace, forgiveness, sanctification, righteousness and so on and so forth. Ungakusho ufike ekugcineni uthi Paula konke lenikukhulumile nangalamva kwenu nihle nibakhombisa. Praise God. Ninenibonile mos. Thank you. So uthi ke mangabe Kristu akavuswanga
mangabe Kristu akavuswanga asinawo umgibe la singalengisa khona onke lamaqiniso. Ngalama emagama, everything falls apart without Christ being risen from the dead. It's all nothing. Konke kulizeleze. Ake seniyekeleke ngicela niwise niyekele lendvuku. Niyeke yes, yekeleni kanjalo. Phakamisani futhi. Yekeleni from up there. Ngithekelani indvuku hayi lamaphepha. Ngicela ningiphakamisele. Yes. Wisani indvuku. Wisani indvuku. We said, drop it down. In other words, ngeke ukhulume grace if Christ is not there. Akunamusa kungekho Kristu. Akunanzethelelo kungekho Kristu. Avukile ekufeni. Once wakususa kuvuka kwaKristu ekufeni, ususe konke lokube mnanzi lesicoce ngako nalesihlabele ngako. We see ourselves empty, having nothing. Ngothandaza kwethu akunalutho, akunasisindvo. Kukholwa kwethu akunasisindvo, akunamphumela. Oh, thank you Jesus, but ngekuvuka kwakhe ekufeni uyasayina uthi grace is there. Justification is there. Forgiveness is there. Love is there. Why? Wakusayinela ngekuvuka kwakhe ekufeni. Everything that we preach, that we believe, is validated by his resurrection. Ngicela kufika ekugcineni libandla lisukume ngitawushona ngemavesi ekugcina. Uvukile ekufeni uyinkosi onke amadolo azokhotha Ifuna ukuthi sisayihlabela, we make it our confession. Senda sivumo selukholo lwethu. And may every knee bow and tongue confess that indeed he is Lord. He is who he claimed to be. Uyinkosi, uyinkosi Jesu, wena uvukile how was the resurrection experienced? Ethi kwako konke lesingakhuluma, just one thing. Like John 20 verse 11. Lithi, kepha Maria wema ethute nelithuna akhala. Asachubeka akhala, wahlola ngekhathi. Wabona tingilosi letimbili tembethe lokumhlophe. Jump to verse 13. Tambuta tathi make ukhalelani.
wathi phendula. Bambuta ukuthi ufuna bani. Kepha verse 16. How was the resurrection experienced? Verse 16 uthi Jesu wathi kuye Maria. Wagucuka wasabela ngesiHebheru wathi Rabboni, lokusho ukuthi mfundisi. How was it experienced? Uma besingabuta Maria kuthi ubone ngani ukuthi uvukile? Maria bekade uthi ngikhulume naye. Therefore I know uvukile. Akayanga kakhulu kuthi kunelivesi lelikhuluma ngako, kepha Maria wathi ngikhulume naye. He called my name and I called to him. Noma ungethe wawathi onke amavesi la khuluma ngekuvuka kwakhe. Nami ngime ngongifakazi just like you. How can you know he is surely risen? Talk to him. Right now, bewuhlabela ngaye uthi uvukile angithi. How do you know he is alive? Because I was just singing to him now. Saying, you are alive. If you want to know he is risen, take your time. Talk to him about who he claimed to be. Oh, thank you, Jesus. Xoxa naye utawuxoxa nawe. No one can dispute your experience in your talking with him. Kuthi uvukile. Ngihlale ngixoxa naye mangihamba. Ngixoxa naye mangilala. Ngixoxa naye mangivuka. Hallelujah to him. I know he is alive because I talk with him. Yini la isho makavuka. Bantu ngekwehlukana bathi la kusho kubafunzi bakhe mabahlangene. The first word that he spoke is peace. 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 At that moment they were closed. They had locked themselves in a house because of fear. He never went about to speak about the Jews that they feared, but he spoke to them. He never spoke to what they feared, but he spoke to them and said, peace. Because he is the Prince of Peace. The government is upon his shoulders. And then the king spoke this word. Makavuka. Livi lekuqala lelaphuma emlonyeni wakhe bafunzi besaba batikhiyele ngenxa yemaJuda. Livi lelacondzana nabo hayi labanye. Lacondzana naba labatikhiyele. Livi lekuqala lathi kuthula. 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 Kusho ukuthi as he was speaking this word, it was reaching deep down in their hearts. And because when he says, it becomes. Makhuluma kuba njalo. Lolo wathi akube khona lizulu laba khona, makathi akube nekuthula kuba khona. Kwaba khona.
Peace means safety. Uthi Jesu, ngoba mina sengikhona, la kunami khona you are safe. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. La kunami khona you are safe. La kunami khona you are safe. Ethi kwako konke lokwesabako, nasi sipho, this is a gift of resurrection today. The gift of the resurrection of the Lord Jesus Christ is peace be with you. Asati la utikhiyele khona, la sewutitshele khona ukuthi utawuhlala la ukule lockdown lokuyo, but wherever you have locked yourself, peace be with you. Beka ngaletha imali, beka ngahamba khulume nalaba besabako, but he didn't do that. Wabatshela ukuthi eti kwento yonke labayidingako at this time they need peace. Umhlaba uyatamatama. Things are shaking. Ngiyakholwa is the right word for this day and time. As things are shaking, very uncertain about tomorrow, peace be with you. Because he is alive, you are safe. Because he is present, you are safe. Everything else may be disturbed, but shalom, peace be with you. May you remember this gift. Ungena la ulala khona, uphuma uthatha indlela, peace be with you. Ungena ekhaya uhamba emgwaqweni, peace be with you. U-applya usabhala leyo ncwadi, u-applya uyohlala for interview, peace be with you. Usathumela leyo tender iya kuleyo board kulowo mhlangano, peace be with you. Kumbe kunemhlangano wasekhaya lekumele ube khona kukhuluma tinkulumo letitsite, may the peace of God that passeth understanding engulf you, may that peace keep you, may you be in one piece. Glory to his name. Father God, according to your grace, thank you that we may enjoy this gift of resurrection, the gift of peace. In the depth of the hearts of your sons and daughters, from the youngest to the eldest, nangesikhathi eve magama lamfahlatako abona ngazuthi uyadzelwa uyalahlwa, peace. May peace, safety, security. When you get a report that is not so good from the hands of a doctor, may peace envelop you. The peace of God. Special resurrection gift. Libandla alithi amen.